Udokotela Pelonomi Vincent Moitoi uhambe kakhulu eZimbabwe ekhankasela ukuvotelwa njalo waphuma esithi ulethemba lokuthi umongameli Robert Mugabe uzamnika ivoti. iZimbabwe yaphuma mceke isithi izalandela amanye amazwe akunhlanganiso yeSADC ngokuvotela uVincent Moitoi oyisiphathamandla esibona ngendaba zaphandle kwelizwe eBotswana. Namhlanje emini amalunga ama-54 i-54 ahlanganise amakhanda ukhetha wazathatha isikhundla esishiwo ngudokotela Nkosazana Dlamini-Zuma wakwele South Africa. uVincent Moitoi ungomunye wabahlanu abancintisileyo kulelo khetho, enguye yedwa ophuma kumazwe abumba iSADC. Umongameli Robert Mugabe ufikile Addis Ababa njalo kukhangelelwe ukuthi avotele uVincent Moitoi, noma nje umongameli Ian Khama weBotswana esanda kutshela uMugabe ukuthi isikhathi sokuthi achiye isikhundla sesitshayile. Ababona ngezombusazwe bathi ukufuthelana phakathi kwabo umongameli bobabili akukhandelwanga ukuthi kuphazamise indlela iZimbabwe evote ngayo. Ukanti omama bona bathi kuqhathekile ukuthi umuntu wesifazane aqhubeke ekulesi sikhundla kuyindlela yokunikeza omama amathuba alingeneyo. Abanye njalo bathi abalaqiniso ukuthi amazwe akunhlanganiso yaSADC athola nzuzo bani uma kungena umuntu ophuma kulinye ilizwe elivela kuSADC. uVincent Moitoi oleminyaka engama-65 i-65 intatheli izindaba ngokufunda kodwa wangena ezombusazwe lapho akhokhele ingatsha zikahulumende ezimbalwa njalo engumeli wedale lephalamende. umongameli Khama wamnikeza ugatsha olubona ngendaba zaphandle kwelizwe ngemva kokhetho luka-2014. Ngemva kwalokho uVincent Moitoi wabika ukuthi ufisa ukungena kukhetho lokuba umgcinisihlalo we-AU Commission. NginguMartin Ngwenya owendaba seStudio 7 ngiseHablon kwele Botswana.